Sister. Msalama. Msalama. Umezeleza? Mimi niko sawa. Uko hivi Kiswahili sister. Unajua Kiswahili tout seulement. Nikienda kids. Ça c'est bien pour parler le Kirundi. Umzana kugira ukomeza umwana mugire ushaka kumubwira. Esikia sister urumva je sivuga ngo ndiko ndagutisha umwanya uko katuto kazuri. Mukobwa mukobwa uri mwiza. Kazi kawe ni warekeza wakakuntwara uzobumvye man. Ndi mstari vile. Hivi nikuulize kaka, wewe umefunga kweli? Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaimba. Na wakati wanasema ni mwezi wa toba. Ani tu ya kawaida sister. Jendi Ismail Kalim mtoto wa Sheikh Abdulaziz lakini watoto wazuri kama nyinyi tukiwaona ifoke tufeka kitu sister Nishakupenda, nishakulove, nishakupenda. Dadangu wallahi jenda zikuresha vraiment. Avuze ndakuresha mu maritime murankoresha mukuresha abastar. Ochuraba. Hapa ndiko ndakuresha. I'm very stupid, I'm very foolish. Sikiza nikwambie kaka, mimi siwezi kukubali. Kwa sababu hakuna mtu anayetongoza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sister yake ibintu by'ubusenge man, just man ibintu man ni kawaida turi mu urukundo na Ramadhani ntibirabana rasta. Urasikiye? Sister nuko Imana je nagukunze. Gira ico ugize ngaha nyangushe mamiliyoni. Erega je ndatunze sister. Nufate nabi kubwa Ramadhani nipoteze risk kama we. Erega uko risk. Toi tu es belle fille. Tu es beautiful. You are beautiful. You are handsome. You are sweet, you are queen, you are urigazon. Usanyi vyondo vyo mu buterere sister. Wala uko mzuri. Fasha gusa dukundana urabu bintu canda gukorera. Nakurudilia tena. Mimi sipendanagi na mwanamume Muislamu. Sister usinishike sasa vibaya. Man, just ndio Muislamu. Kwanza hata nabikumbuka, si ndio Muislamu. Fatira ukunda kwemeze man. Si ndio Muislamu ba. Ufate na bingo je ndio Muislamu. Niko kafiri tena. Je ndio mwana papa wangu ni pastor. Baba wangu ni pastor aga kuri GGC. Je ndio mwana wiwe. Mumiseze narabatijwe je banyita Jean Paul man misi niko Muislamu kafiri wa maka mimi niko kafiri mbaya sana je mimi niko Islamu mimi popeke niko kasutwa kama eglise pakusta usaga mu bakatolika GGC man jenda zibintu byinshi jenda zigisabisho da watu yose mu ijuru iznaganira nazo ubwami bwa n'ubukure hose ivyo ushaka nibwo kwisi no mu ijuru udivye ko ibibandanye sinohereze je ndiko ndakomeza yuko je ntari mu Islamu. Sister David Jose niko ndabikora kugenda kwemeze ko ntari mu Islam. Shapura ngaria. Maria Mwiranda nyina w'Imana iki nigisabisho. Hariyo nani? Misi niko mu Islam sister. Utankunze utaliona. Je ndakwemeze neza yuko je nambari kanzu ju yaftari. Misi niko mu Islam sister. Twe twarashavuye n'ubuzima twe kumuceri sister. Angalia. Ni mimi je ndagendana nayo makaroti. Angalia makaroti. Makubwa. Kumbe mnakuwa mnajifika makazi mnajifanya Waislamu kumbe mko Waislamu. Sasa sister tufaya futari ya Waislamu na tutoa nafsi. Waje mapira, waje bino vitesa. Ifiki tu tunavava makazi tunaonesha kama tuko wa Ismaili na wakati wa Jambo sio. Wewe uri Jean Dodier cyane Ismaili. Shaka tumenye nini? Sister jana vuga Jean Dodier jana kumvuga Jambo siko anashimba. Musa Ismaili nta bisanzwe sasa bisi niko Ismaili karibu. Astaghfirullah wa ndugu zangu Waislamu. Ismaili kandi kurafungura ngaha kumutaga. None sister tulisanga Putin turi 18. Uratumara maji wewe. Atusha kwa 18 deja. 18 ni raje. Wewe Ismaili ejo amani yanyi mivoka igwayo kuri musasa mu idini wa mizi. None tese no Ismaili karibu. Tukwani sinabwo Ismaili ukacha kurafungura sako kumutaga. Abantu babona. Sheikh Abdulaziz amenigiza mdini nani Abdin. Umviriza man. Jina rinzi yuko abantu bashasha binji idini ariko bafata idini kuruta n'abari barimo. Ariko ino munsi rabi ibintu ariko aratubwira Ismaili nakubeshe we amuri kuri nyara afise mama geja yeje ambira ko afise prezo kumushira mu kigo cy'abamizirima sasa mugabo ndebere byakiye afungiye ku mata ndugu zangu wa Islam astaghfirullah subhanallah tuajibu masmufila itu nama ngo abandugu zangu mani je ndumu Ismaili nukurire kandi akubwira ikintu guhera ubu musiti tugiye kukuvuga yuko utari umusiramu kandi no muhira uno munsi ndakubonye disitere ndakuvuna mbonye ku aje kwigisha niragira sister disitere cyane toka huko Nason dada yangu dekana n'uyu mbona Amuri na Sadiki nabaona yo nimuze kumbeshera ngo nimegobera disitere yari yageze nabajua
No. Sister, nikubwoba. Hapo kuna watu sahihi hada. Chini tukasajili getu kama mteja wa sisi. Ama wewe twande. Mimi naitwa Fina. Itwa Fina? Amana katifu sibiri nimero yawe. Tukeni twakuro ndena. Nzaba wangu jana jina Hivi, nyie mko Waislamu? Sisi kwa Waislamu. Au tuone kweli? Tumevaa makanzu, tumependeza. Ndio naona mmevaa makanzu. Lakini ambaye atakayewaona hivyo anaona kweli mmevaa kweli makanzu. Anaona mko watu wa kujiheshimu. La, ndio sisi kwa Waislamu. Waislamu walikuwa ni wa zamani. Ngoja kwanza.